Okay. Thank you akak. Okay. Thank you. Kak, actually kita sedang buat social experiment. Kak, sebab sangat baik hati tolong saya untuk ikat tali kasut. So, saya ada satu hadiah bagi akak. Tak apa. Tolong. Tali I kasut. ingat you tengah buat apa. You tunduk-tunduk. It's a hair dryer. So, harga hair dryer ni 279. Panas tu warna merah, yang orange tu dia warna warm dan biru tu warna sejuk. Thank you Mos for this present. I tak patut deserve, but anyway, thank you so much. Kenapa akak sudi untuk tolong saya ikat tali kasut? Actually, I tak perasan you tadi nak ikat tali kasut, you just macam tunduk-tunduk macam tu. Okay. And then masa anak I masuk, I nampak you punya tali kasut tu terbuka. And then I kata, I suruh my anak pergi tolong. Dia kata dia tak tahu. Oh, okay. Thank you akak. Okay. Selamat hati.